Kasing New Trap Youth Council HYC Lailing Dot Circle, hapok kajing lam usamlawan dapen kemen Marwin President, harengkat kajing sendan lang usamla lumlang kars imli President ke HYC West Khasi Hills, rengkat kidukot mentakasngi, kila yok bani ikendu ik Dr. Taryang kabadi ke DMHO West Khasi Hills District Nongstan, ban bud dia ni kajing penbena ke sorkar ban kentiu kedan ni ke sub center nong kenjang. Hadin kajing ekran nak kaliang ke Dr. Taryang, kalau ang meminta ladap kot tenda kemban riu kelur tam, na yok sanction ni ke building kentup ke PHC, bat ki kuata. Kinong tray, bat hadin kata adalah dap ke building kin sanction say kinong tray ni manpower ong ke DMHO. Kumta kasing ke sengongu ke sorkar, balayat syakamat ikjing kular, henry ke kerpat ban kampen kloy kenang ban pensuk bat long jingger kui ki bak katan, bat kasing kan yai buddin halor kanina ke benta ke jing baha katan. Sa sikentin ni ai kublai ka sorkar ya ka waide bat ka jing lakloi ka jongka ya ka ban kentiu no ya ka nong kenjang sub center ya ka PSC kum ki pajba ing dap da jing sungu kemen ka bakrau ya ka ba nadu hakini kisnam ki bakhendiat ikong amparin ni badai minister jong health department ilawan senonston ban ai ya ka jingkular ban plino ya ketika sub center tin nagaliang jongi kum kaseng ni kentu ru ya ka ba kin pen trikam kham kloi kenang ba ki pajba jong kadong kathan lailung dok ka jongi ke kin yo ya ka jing kurku ka ba pura nagani ka sub center ka ba kentu no sya ka PHC ni kasngi ka pemerintah ni kum ka HYC Lailang Dok Circle haringkat ke HYC West Khasi Hills District jing dan langi Presiden ni Mr. Lumlang Karsimli ni layok mani kendu ya DHMO jong ka West Khasi Hills District ya ka bai dei bat ban kli jing tip ya ka bai dei bat ka jing tei ya ka tei ka ban pin kentiu ya ketika nong kenjang sub center sia ka nong kenjang PSC ti nakaliang jongi kaseng nilai yo ban ya peliu jingmut bat i nakaliang jongi ilai thu ba ada ban sanction bat ban pelat ya ke tender bat nakaliang jongi ila ong ba ladap ban yong ban sa ladap ban tei ki ying kisam sap pelat biang saya ka ya kaman po ti nagaliang jongi kum kaseng ni yai budin nakapor sa kapor ya bay day bat kani ka banta tangini din kulisbon.